Pre nego što je Srbija postala carstvo, morala je da pobedi kod Velbužda. Godina je 1330. Sa jedne strane stoji Srbija Stefana Dečanskog, sa druge bugarska cara Mihajla Šišmana. Ali ovo nije bio običan rat. Bugarska i Vizantija želele su da zaustave uspon Srbije. Plan je bio opasan, pritisnuti srpsku državu sa dve strane i preseći njen put ka Makedoniji. Stefan Dečanski okuplja vojsku na jugu Srbije. A onda stiže vest da se bugarska vojska pomera ka Velbuždu, današnjem Ćustendilu. Srbi menjaju pravac. Brzo, odlučno, bez čekanja. A onda, 28. jula 1330. godine, dolazi trenutak koji menja Balkan. Bugarski bojni poredak je razbijen. Car Mihajlo Šišman je poražen. Vizantija odustaje od napada. Ali najvažnije ime tog dana tek izlazi na scenu. Mladi Stefan Dušan, sin Dečanskog, predvodi deo srpske vojske i pokazuje zašto će ubrzo postati najmoćniji vladar srednjovekovne Srbije. Bitka kod Velbužda nije bila samo pobeda. To je bio dan kada je Srbija otvorila put ka carstvu. Zazvonite zvoncem i pretplatite se na naš kanal za još ovakvog sadržaja.